Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kahinyautre Border Dispute Redressal Forum hapok jingalam jung chairman uba Chandami Sungo bat ke General Secretary ke Kong Purity Pawa hak hendrutrek uya yong arjar apulai kala IT da kedor khas hau Chief Electoral Officer jong ke Sarkar Jela uba Frederick Harkongor bandawa badeban perung keteng hak electoral rule jong ke Jela yaki khasi ikarbi bat kin nepali ki basa hak snong ki bahap hapok ke thain block 1 ki badang don menta hak jinga ka japut hapeng ke Jela Meghalaya bat ke Jela Assam kat bagi snong kibadan hakathan blok tu right nong tung wala kidan hapren ke jinga ka japut hendai ki olan men penrung kerteng hak electoral rule nalor beki yoru yaki skim penroi nak sarkar hak dor khas baka forum kalapan pau bagi snong khasi ki baham apok kathan blok 1 kidan hadu arp sandeli kat bagi snong bala buhai snong lagi karbi kidan khan rutuli bat ki snong ki bala buhai snong lagi nepali kidan laiteli te gajing mut bar gajing tengok yungi mentag sengi bangi genduk yo sigo jongga Meghalaya mo badai pe election bang neba yo iba ki babun ki pai kasi penar jungi menta ki basyong basa hagini ki cekak don pering gajing ye gajia ki kwa no ban yo election photo identity card sha po Meghalaya te gajing kalong kumni hagini ki por hagini election beladep ki babun ki pai nong snong jong kini ki snong jongi ki badon hagini ki jeka kim de biang pha kajing sneu thu mo hagajing ini bat gani ka kam election te ki babun hi ki penrung kerteng ye de sha ki snong ki ba ladon lupa sepo ga electoral rule jong ka Jela Meghalaya subu kinong snong ki ba chong basa kum chete sepo muriap sepok mendria, sepok mendan meni, sepok muriap, kumta terter, ki penrung kerteng lade segi snong ki ba ladon apok irul jongga Jela Meghalaya ku mangong mene, kum sini sepok sai sama, sepok kanduli, sepok bartu mukro, sak seniang muriap, kumta terter. Te gajing le jikendu jungi yo CEO menta kalong ba ngikwa ye gine gi briu, ye gine gi snong bakin wan no, bakin rung no sepok irul jongga Jela Meghalaya. Te kat kum gajing tip ke bangingi yo nang CEO menta ola pensya yang iba hapok ki kendon juga election commission hi kangdon kataga ai ban penrung kerting ye kisnong nrai ban penrung kerting tang yo briu te ke kamram jungi menta kalong ba ngingin lek ban pensya ye gini gi pai nong snong ki badon gini gi snong bo pher kumba live he unru te li kisnong ko bangi sayo sneo o support ba kin penbiang no ye ki kod kisla ye ki dokumen sebaro hagi snong ki thau ki jong kihi hagi snong lejong but bikin apply no bikin enroll no hagi snong lejong ke tila de jia ba kin sya reject part naga election commission jong Jela Meghalaya kata minsa ye keren mo minsa page part ya ki badon kam rekat lang bat ka election commission te ke jing pensai ke bangiyo no CEO balong tang kata te kalian jungi kum forum agan nega kharsantarik udah benai ngin le hier stage support snong muriap naga benta gani jiton kam bagin raru ya gani gaji pensai ke bangingi yo no CEO naga benta bagin le ya snong kam jungi baro kumba live persen kiladon ki badon sepo asam tangba ka kerteng jungki ke kur jungki kidon kijing kimbe re kidon cipun kijing pekela nomor belai ba ya ke kerteng jengki lawan sim lawan tho lagi beri bombe naga juga jadi tina tagadau ibun bahagi biskeling kumta terter isnong dan kerteng hadu isnong naga tagadau te segoberu ba mentahi kim kwa suban don mentai eru badka Jela Assam ke kwa bandon bentano bat Jela Meghalaya gumba nitip bahagani election MEC mo member of Autonomous Council namar baspok kerbi anglong ikut sure MEC gumba long sengi seni ikut no MEC bahagani election MEC gibrang sudah bro gila boycott no gani election kinigan bentasyu te nang kata pi kajing tumung ba ka kumusan ba pi supply trik ni kisnong gidan ki perdok ba snang ba saat ba snong
don kibron epic kena kidan no ika epic ba haka sinong ka ba kham syak padeng dei ya khapu kani ka warai ko jing e yo katwa khendau ka siap ngidu no padeng mar ubri udon ni epic ajka bandan na po noriam udon siapa sasnya thì cái này tiếp proof của chúng tôi long gặp phần sai gặp phần chỉ xa as per epic bau so apa sasnya udon kasih basang thì po kapun de kene ka wara ka jingma ka wai ba yo akane ka jinge penbet sam kini atli ki jala benang ya syakamat yo kini ki jaga sapula atli ki sinong yo usudo ai yo kali sepo asam de na kalen ka jongi nim kwa ba kan ja kong ta kata kadau layak keren bat di chief electoral officer ba Frederick da ka jingkerpat ba ailat iki breu haba ki pendap ka form 6A ban tap kerteng ban yo aping ba kin mention by aktu ka form bagi dei kinong sinong haka jaka ka bagi sya sa si sya ke kanang ba kinara kila ban yo aping haka sinong try kanang ba ngila ban tem yo priuru ba di jaka ru ba priuru de kasipna berkat jaka ru kadang dei jong me halia